Ćao, pozdravljam vas đubre! Evo nas u prvom videu na kanalu i želim vam predstaviti prvu igru za početak koja će biti hardcore simulacija, zove se Assetto Corsa. Igrat ću sve vožnje, neće biti isključivo vožnje na kanalu, ali kad smo već kod vožnji, sve će vožnje biti igrane na volanu Logitech G27, sve će biti na ručnim postavkama, tako da bit će vjerojatno malo zeznuto pošto će biti live gameplay. I za prvi video, možda će mi neki prepoznat glas, pošto sam imao ranije kanal s totalno drugačijim konceptom, ali naravno nećemo sad o tome, to je čista prošlost, samo da, kao neki podsjetnik da sam već napravio preko 100 videa, tako da ovaj kanal će biti malo, možda malo više opušteniji. I Assetto Corsa možete kupiti zapravo na Steamu za nekih 40 eura, mada znam da će većina vas to piratizirat, ali možda se nađe nekakav pojedinac koji je ljubitelj auta. Ovo definitivno nikom neću preporučiti ko vole Need for Speed i takve neke obične vožnje. Ovo je puno teže, igra znači totalno naginje nekakvom realizmu da se simuliraju ponašanja auta kao u pravom životu, odnosno od fizike, od kretnje. Jako je bitno u samim utrkama koje će kroz kasnije video vjerojatno objašnjavati nekakve taktike, nekakve savjete kako što bolje odvoziti, mada definitivno nisam nije nekakav profesionalac. Ali recimo učim se i možda najbolja vježba je zapravo igrati online. Sada ću igrati protiv umjetne inteligencije, svi će biti iste jačine, znači isti auto, kao što vidite vozim Renault Clio, to je jedna od stavki, zašto sam krenuo s ovim prvim videom, da vidite da se igra može modirati. Znači ima modova gdje ljudi rade svoje staze, svoje aute, razne modifikacije, tako da je igra dosta prilagodljiva. Recimo skinio sam si stazu na Grobniku, znači to je domaća, evo recimo domaća kako za kog. Hrvatska staza, mogu reći da je poprilično dobro napravljena, također ima jedna mislim street staza, odnosno za street race, mislim da se nalazi u Novom Sadu ili Beogradu, samo se ne mogu sjetiti točno naziva, ali definitivno ovo je sve domaće staza što budem našao ćemo isprobati, tako da ima modifikacija od raznih Ferrarija, Lamborghinija, pa do nekih slabih auta, čak sam našao mod za jedan Trabant, koji se užasno loše ponaša, ruši mi se igra, ali mi ćemo sad krenuti s Cliom. I pošto na volanu G27 imamo ovaj klasični mjenjač i sekvencijalni, koji većinom će se koristiti za formule i jače aute, ja ću ići sa ručnim mjenjačem, tako da krenut ćemo sad lagano utrku, ovo će biti live gameplay pa ćemo vidjeti kako će to izgledat. Nadam se da zvukovi neće biti preglasni, ali ostaje ću da točno čujete kako će se ponašati auti. Ovaj Renault Clio je, mogu reći, odlično napravljen, s obzirom da je vrlo rana verzija, mislim da je tek nedavno izašao prije tjedan ili dva, ali također modiran je auto, to nije službeno u igri. Što se tiče, evo vidite umjetnu inteligenciju, znaju vas udariti od iza, evo vidite sad sam promijenio kameru da vidite koje sve kamere imamo. Imamo klasični pogled, ovaj znači s haube, ovaj doslovno gdje ništa ne vidimo, ali jako nepregledno. I meni definitivno, zbog realnosti, svima zapravo preporučam da se igra iz kabine. I jedna je stvar, možete igru definitivno isprobati sa joystickom, ali mislim da ćete možda imati poteškoće, pošto je definitivno rađeno za volan. Ako naravno volan uopće imate ili ga se možete priuštiti, ali definitivno ako uzmete recimo najjeftiniju varijantu je bila Logitech GT, ili ako možete G25 ili G27, ona će vam stvarno dati dobar doživljaj. Evo sad sam ja se malo zapričao, udario sam, malo su kolizije, znači udarci sa drugim autima uglavnom vas iznesu skroz staze. E sad ako čujete nekakve čudne zvukove, udarce plastikom i tako dalje, to je znači zvukovi od mijenjanja brzina. Pošto definitivno jako dobar mjenjač ima na G27, ali je djeluje malo plastično, tako da malo da se samo osvrnem na volan, tako da ne želim izolirati te zvukove, namjerno ću ih vjerojatno ostaviti, pogotovo ovim vožnjama što budem. A sada se malo dotaknem kanala, pošto ovo bi mogla biti malo lošija vožnja, pošto namjerno nisam htio ovaj Clio uvježbati. Stvar je kod Assetto Corsa svaki auto ima svoj neki određeni način ponašanja i definitivno treba minimum igranja po mom mišljenju nekih pol sata, sat vremena da se uopće neke osnovne stvari uhvate. Kao što vidite ovo meni je to sad previše kliže, ne znam je li to do postavke kako je modirano, ali jako koči. Znači prilikom čak laganog kočenja uključuje mi se ABS i počinje proklizavati. Ali ovo je poprilično jasno, evo vidite, čim malo stisnem kočicu odmah leti na sve strane.
I u ovom videu sam samo uključio ove osnovne postavke. Tu vidite ispod točno u kojoj sam brzini, vidite recimo koliko imam goriva, također ima realna potrošnja goriva, što možda još nije izvedeno kako spada, ali u budućnosti će definitivno biti. Vidite da sam namjestio čisto na 5 krugova, taman malo da dobijem feeling kakav je. Jedina mana kod moderanih auta što nemaju dovoljno force feedbacka na volanu. Znači, force feedback se osjeti, ali ne kako bi zapravo ja htio i kako su službeni auti napravljeni. Eto, sam da par riječi kažem koje aute imate. Od službenih licencija recimo dobili su BMW, ima dosta modela, možda jedno 7-8 BMW-a ima u igri. Ima Mercedes, Ferrari, dobili su nedavno licencu zapravo za Lamborghini, što je ogroman plus. Pošto studio koji radi Assetto Corsa su zapravo Talijani, nalaze se u Italiji, imaju veliku sreću da im je Ferrari odmah uskočio u samom startu. Evo, dobili su sad Lamborghini, tako da imamo službene staze, trenutačno vozimo na stazi Silverstone, znači u Velikoj Britaniji, ali recimo imaju Monzu, imaju ovu Monzu, ko što danas neko ako prati auto svijet ili formule, ima obična Monza u recimo realnom vremenu, ali ima stara Monza, mislim iz 60-ih ili 70-ih godina verziju su napravili, tako da evo vidite kako sad umjetna inteligencija i oni se tu zabijaju međusobno. I htio sam reći malo oko kanala, kanal će definitivno biti opušteniji, vidjet ću koliko će mi se dati raditi videa, pošto ću ovo raditi čisto iz zabave. Možda se nekom bude ovo sviđalo, možda nekom ne mogu vjerati, evo opet me izokrenio. Stvarno ću morati jako paziti kad obilazim, inače sad sam totalno raspoložen za vožnju, ali koliko puta sam znao izgubiti živce zbog ovakvih stvari. I jedna od mana recimo kad budem igrao online, što nema nikakvih regulacija i pravila. Naravno igra je službeno izašla full verzija, ali pošto se radi o simulaciji, ne znam ako znate, inače simulacije su projekti koji će se vjerovatno raditi po par godina. Tako da ovo se može shvatiti ko nekakva čudna beta verzija igre. Tako da definitivno to je izašlo iz alfe i igra fino funkcionira, ali mislim da se treba srediti multiplayer. Najavljen je već jedan DLC koji će se morat platiti, ali će donesti u igru sigurno jedno, ja mislim 9 ili 10 službenih auta i jednu odličnu stazu. Tako da vrlo vjerovatno da ću kupiti taj DLC ako budem u mogućnosti, pošto su igre jako poskupile i nabili su nam novi porez. Ali to će biti prilika da popričamo u jednom drugom videu. Da vidimo u kojem smo, sad smo već drugi krug, ali ja sam i dalje na zadnjem mjestu. Ali definitivno me zabavnije igrati ovako kad su isključene asistencije, doslovno na sve morate paziti, odnosno morate imati vještinu vožnje. I recimo ja sam došao sa vožnje na običnom joysticku od Logitecha na ovaj volan i definitivno treba stvar prilagodbe. Nemojte misliti, ako nabavite volan prije sigla na tipkovnici, čuje se kuda ćete rasturati, nego definitivno Assetto Corsa je jedna od igara gdje je malo duži put učenja. Znači malo treba više pokušaja, više vježbe, više zapravo propalih pokušaja, ali u tome možda i najveća čar. Da vidim sad jel bih mogao malo stisniti, ali dvije glupave greške sam napravio da sam se zabio u njih, pošto ovi umjetni protivnici su često glupo napravljeni da kad ih idete zaobilaziti, oni na jednom znaju prije zavaju, zapravo prije reda, kako bi se reklo, prejako zakočiti. I onda ako se zabijete u njihov zadnji kraj, uglavnom, što je čudno, uglavnom njima ništa ne bude. Znači oni se najvjerojatnije neće izokretati, ja se izokrenem, završim u travi i dok se ja zapravo izravnam, oni su u prosjeku već 2 zavoja prošli. Ali evo, približavamo se Orlando Galardi. Imaju sva ta neka čudna talijanska imena, uglavnom neke čudne kombinacije. Mislim da je sad polako prilika sam da ne zazem nigdje sa kočenjem, pošto relativno putanju i dobro hvatam s ovim Cliom. Ne znam, ako ste vidjeli detalj, na Clio piše V6 Sport, znači trebala biti neka jača verzija i mogu reći da poprilično dobro vuče, ima dosta snage i sada ćemo ići lagano, postepeno, da im se probamo približiti, da ne bude nekakvih riskantnih kočenja. Evo vidite sad kako ima tu nagla kočenja. I da, htio sam reći da kanalu neće biti samo vožnje, mislim, bit će vjerovatno puno vožnje, bit će možda više simulacija. Da sad probamo da vidimo da radi sirena. Da, odlično, imamo i sirenu naravno, da vidimo pogled iza, super.
Evo, ovo je bio neki čisti obilazak, ali doslovno sam na zadnjem mjestu. Evo vidite, i oni sami se tu zabijaju nekakve čudne pokrete, radi sam da me ne udari ovaj diza. Osim što morate paziti kad prelazite, ako ste malo spori, oni će se zabiti u vas doslovno ko muhe bez glave, sam se zabiju i meni dođe da ih ubio bih. Najrađe kad mi se to dogodi, ali sad sam već navikao, tako da češće zapravo vježbam na multiplayeru. Ulazim na multiplayer staze gdje su uglavnom duže kvalifikacije. Znači imamo 3 faze uglavnom i u samoj kampanji, mada su kampanje uglavnom utrke, ali kad recimo idete na online vježbanje imat ćete prvo zagrijavanje koje može trajati nekad po 10 minuta, pola sata, zavisi kako koji server se namjesti, onda idu kvalifikacije. Znači naravno što bolji krug napravite imat ćete bolju startnu poziciju i utrke. Problem je što kod utrka su uglavnom kraće utrke, recimo prosjek nekih mislim da je 8 do 10 krugova, ali mislim za potrebe kanala, pogotovo ja što budem snimao, mislim da je bilo možda čak i predugačko da... Evo jedna greška i sad ću izgubiti mjesto da... Ovo je bilo zabavno. Ništa, se ja sad vratim, mogu reći još poprilično sam bio brz. Htio sam reći kad se namjese recimo na neki 10 krugova, to su poprilično, znaju biti duže utrke, zavisi do staze. Ja Silverstone mislim da je nekih prosjek 2 i nešto minute do 3 minute, evo vidite. Zadnji krug mi je bio 3.5 što je poprilično loše, ali u zadnje vrijeme sam igrao najviše s jednim BMW-om, to je GT2 i Ferrari, više se ne mogu sjetiti točno model s kojim sam zadnji igrao. To će biti vjerojatno sljedeće video, jer svim sam najviše uživao staze, znači brzine, ali tamo neću igrati s ovim ručnim mjenjačem nego taj sekvencijalni, doslovno ko što vidite u formulama. I već sam na njega možda i malo više navikao, ne moram toliko ni misliti. Što će mi biti super kod snimanja videa, da vidimo koji smo sad. 3. krug, znači ulazimo u 4. krug i ja još ne mogu pohvatati njegovu ovijest. Pošto u manjim brzinama me jako me zanosi, vjerojatno bi trebao možda poštimat malo kočnicu, jer ima puno klizanja. Nisam navikao da mi auto toliko potklizava i definitivno sam možda promašio vrijeme utrke. Evo vidite, sad je malo blješti mi ta cesta od sunca, pošto sam stavio, to je neko vjerovatno rano jutro. Naravno, možda ste čuli ko voli simulacije, ali definitivno ja ću i snimat Project Cars. Project Cars također odlična simulacija, mada ja osobno preferiram Assetto Corsa. Assetto Corsa sam kupio za Project Cars, trenutačno nemam novaca, ali vrlo moguće da ću kupiti. Ništa, idemo pustiti ovoga Orlanda, evo. Opet izgleda tu neke gluposti s kočicom, da vidimo atmosfera. Miče se. Neće, ništa ne reagira, ali mislim da bi ga sad trebao dobiti na ovom zavoju. Tu će vjerojatno sad početi kočiti, da ću uspjeti, evo ovo je bilo sad relativno čisto. Sam da mi od diza, dobro, nije došao od diza. Ali evo vidite, fino, čim u manjim brzinama malo jači gas. Počinje nekako čudno proklizavati. Da vidimo, Carlo, evo, baš me zanima sad Giannini. Sve su neke talijanske propagande, ali nema veze. Sad nisam gledao da se može modificirati, ali skinio sam jedan vrlo dobar mod kad smo već kod modova za Formulu 1. Znači napravili su doslovno ko originalni bolid iz zapravo ove sezone što se tiče formule. Ali nemamo sve staze, mislim da ima 4 ili 5 staza. Jedini je problem što vjerojatno neću, barem trenutačno moći snimati taj mod za kanal, zato što moram se utrkivati sa 23 ili 24 formule sa protivnicima i previše mi zapravo oduzme procesora. Znači optimizacija nije baš najbolja, a ja kad snimam još su gore performanse. Evo. Čim imam te manje brzine će me udariti. Neće. Nije toliko pokvaren. Kako kližu ovaj Clio, ovo je strašno. Ali definitivno ovo spada sve u moje greške. Znači, ovo su baš početničke greške gdje sam više legao na kočicu, tako dalje. A imamo, sad bih htio reći o jednoj drugoj zanimljivoj igri, osim Project Cars, koji baš i nisam previše igrao. Kažem, skinio sam neki stariji build, pošto nemam original, i na tom starijem buildu jako čudno force feedback radi. Znači, definitivno Assetto Corsa, kad se igra s volanom, puno imate bolji osjećaj, znači, kako vam se auto ponaša, kako vam vuče zavoje, da ne govorim kočenje. U Assetto Corsa puno je bolji osjećaj kočenja
i puno bolje nekako osjećaj gdje trebate procijeniti putanju, kojom brzinom idete i tako dalje. Samo definitivno Project Cars puno ljepšu grafiku ima. Znači jedna od prednosti što Assetto Corsa vjerojatno možda neće ni imati, to su noćne utrke. Ne znam sad koliko vam je stalo do noćnih utrka, ali mislim da bi definitivno bilo odlično da Assetto Corsa ima, ali nažalost nema. To je jedna od stvari što bi se moglo uzeti kao veća mana. I Project Cars zapravo ima dinamičko vrijeme. Znači ima jedna od po meni stvari što definitivno Assetto Corsa fali, to je kiša. Znači nema kiše, ovdje imate super efekte, stvarno igra jedna od najljepših što se tiče same grafike, ali vjerovatno možete zaboraviti na te efekte. Eventualno nekad u budućnosti da dodaju, ali pošto sam dosta čitao, znači službenu stranicu, službeni forum, oni zapravo nemaju plan zato što je engine jednostavno tako programiran da u samom startu uopće nisu računali ni na kišu, na te vremenske uvjete, tako da recimo u Project Cars sam si mogao namjestiti da igram utrku po noći gdje je nekakva oluje grmljavina i definitivno to moramo odigrati i snimiti na kanalu da vidite kako to izgleda, ali to je definitivno nevjerojatan osjećaj. Jedina je mana možda što Project Cars ima efektne zvukove. Znači zvukovi definitivno nisu loši, ali recimo sad uzmemo isti BMW u Project Cars i u Assetto Corsa. Assetto Corsa će nekako imati precizni, realniji zvuk, dok je u Project Cars nekako pretjerano naglašeno, ali kažem, to kad budem odigrao, vidjet ću sad možda skinuti najnoviji build pa ću vidjeti u čemu je usporeda, možda su se malo poboljšali, ali to je definitivno Assetto Corsa dajem prednost. Da vidimo jel ćemo Orlanda sustići u zadnjem ovom zavojem, mislim da i ne. Ili možda ga uspijemo, da, evo, malo sam sad stisnio, a počeo mi klizat. Ali mogu reći, dobar je, super je ovaj Clio za voziti, samo ga treba malo bolje skužiti. I definitivno ću više videa napraviti, tako s modiranim autima, zato što ima dosta zanimljivih, a ja možda najviše očekujem da se izmodira Calibra. Znači Opel Calibra, ne mogu se sjetiti točno koje godište, 91. 92. tako nešto. Tako da definitivno još u fazi razvoja, ali jedno čekam recimo da taj auto dođe, taj će definitivno biti snimljen. I naravno meni ta dva omiljena što sam rekao, Ferrari i BMW GT2, definitivno odlični auti za voziti. Da vidimo koji sam, 15. od 16, ma ovo je fenomenalno. Da vidimo, ovaj znači BMW zapravo spada možda u najslabiju klasu, eto vidite maksimalna brzina, pa ne znam koliko on ide, ne ide ni 200, ali mislim sasvim dovoljno pošto se treba fino naučiti baratati s ručnim mjenjačem. Odličan je za vježbu i mislim da u samoj kampanji ako budete igrali Assetto Corsa među prvim će zapravo biti, što morate zapravo uvježbati. Da vidimo sad jel ja uspijem još nekog stići ili ne, ali evo sad neko ekstremno kočenje sam napravio. Dobro je. Već sam mislio da će se tu izokrenit. Evo opet je Carlo ispred mene. Ništa, idemo sad stisniti do ovog zadnjeg zavoja, ali mislim da nema šanse da ga dobijem. Ili... Evo sad sam evo ti sirena, to. Evo 14. mjesto. Ovo nije bilo toliko loše s obzirom na... Ovo je prva utrka gdje sam ovako nekako live komentirao i igrao, tako da... Mogu reći, evo koliko su me ostavili, pa nije neka strašna razlika. Mogli bi se fino ubaciti replay, da vidite kako replay izgleda, sad ne znam jel sačuvalo cijelu utrku, to ću morat malo kasnije pogledati, da. Nije, ovo je samo segment utrke, kasnije bi možda mogu kasnije staviti ako budemo neku temu posebnu gdje možda ne bi mogu ovakav multitasking raditi, znači uživo i voziti, mijenjati brzine i komunicirati o nekim temama, onda ću vjerojatno pustiti nekakav replay, pogotovo ako bude nešto zanimljivo. Tako da evo sad ste vidjeli u uvodu kanal, tako da i da ne budem đubre, vidimo se u sljedećem videu. Uživajte!